Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwigomba natwe migano dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zaziye zitandukanye. Mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, umugabo yafatiwe mu rugo rw'abandi arakubitwa agirwa Intere, aho bivuga ko yaregeye gusambana n'umugore w'abandi. Umugabo mu murenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo usanzwe ukora akazi ko gutwara abantu n'ibintu kuri moto, akazwi kazi Motari, yafatiwe mu cyuho asambana n'umugore w'abandi, arakubitwa bikomeye ajyanwa mu bitaro yamburwa amafaranga arenga 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Uwo amakuru atangwa n'abaturage avuga ko uwo mugabo yahamagawe n'umugore yari asanzwe atwara, hanyuma ngo mbere yo kumutwara barabanza bagira uko bigenza, yagupfuye agapfa. Umwe muri abaturage ubwo yabwiraga itangazamakuru ibyabaye yagize ati yagiye kwisayidira ahantu mu rukerero, umugabo aza kumufata atumiza abandi baramukubita n'ubugabo babumenye, ariko yapfuye mu kanya saa 8. Yamaze gupfa, ashobora kuba yaguye mu bitaro bya Kinazi. Gusa ibyo umuturage avuga siko bimeze, kuko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi yatangaje ko uwakubiswe atapfuye, gusa bamukubise bakamukomeretsa. Uyu muturage watanze amakuru yavuga ko umugabo w'uwo mugore basambanaga yamukubise ari kumwe n'abandi yari yazanye, avuga ngo amuha amafaranga yo gusambana bari bumvikanye, hanyuma ngo uwo mugabo w'umumotari akamuha 40 by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse ngo bakamwaka n'andi mafaranga 400 by'amafaranga y'u Rwanda yari afite, bavuga ngo ayo bamuhaye ntago yuzuye. Ibyo ngibyo ntibyagarukiye aho ngaho, kuko ngo yakomeje gusabwa andi mafaranga, maze atumaho umugore we amuzanira andi mafaranga 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma ngo moto ye ntabwo yari yujuje ibyangombwa, polisi yo yaje kwitwara mu gihe yahise ajyanwa kwa muganga aho yagiye kwitabwaho. Umugore w'uyu mugabo wakubiswe avuga ko ibyakora umugabo we ari urugomo n'akagambane, ko ngo yahamagawe n'uwo mugore ngo azamutware, ikarangira ari umukubitishije. Umugore w'uyu mugabo wakubiswe akaba yagize ati umugabo wanjye yarajyanye imyumbati Muhanga, umugore aramuhamagara ngo azamujyane Kabgayi, aramubwira ati njyewe ndi Muhanga mfite imyumbati, aho kugira ngo ngukereze wahamagara undi akagutwara. Uwo mugore aramubwira ati aho kugira ngo ntege undi ndagutegereza. Yaje mu rugo agiye kumutwara, ageze yaramubwira ngo agiye kureba hasiga abana, noneho narangiza agaruke rubone kugenda. Uyu mugore yakomeje avuga ko uwo mugore agarutse ngo bagende ari bwo yagarukanye n'abandi bafite imihoro, baramubwira ngo nasinyire moto ye kayigurishije, undi arabyanga, niko kumukubita mugira Intere. Uyu mugore yongeye ko yahise agera aho ngaho agatabaza inzego z'ubuyobozi, ari nazo zahosheje ayo makimbirane. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi yemeje aya makuru, avuga ko uwo mugabo wagiye mu rugo rutari urwo yakubiswe akanakomereka, ariko akaba atapfuye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi akaba yagize ati umugabo yagiye mu rugo rw'abandi, nyir'urugo amusangayo bararwana. Intandaro yo kurwana kwabo, umwe yakekaga undi kamusambanyiriza umugore. Muri urwo rugomo habayeho gukubita no gukomeretsa uwo mugabo waraje muri urwo rugo rutari urwe, byakozwe na nyir'urugo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi akomeza avuga ko inzego zitandukanye zahageze, uwo mugabo ajyanwa mu bitaro bya Kinazi aravurwa arataha, ndetse akaba yaratanze ikirego cy'uko yakubiswe agakomereka. Ni mu gihe n'ukeka ko umugore yasambanyirwa nawe yamaze gutanga ikirego. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo akaba yakomeje agira ati kesi zabo zombi ziri gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, gusa ibivuga ko wakubiswe yapfuye ntago ari byo, ni ibihuha. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi yakomeje asaba abaturage kwirinda amakimbirane no kwihanira, ndetse n'abafite imitekerezo yo gutera ingo z'abandi bakabireka, kuko atari byo kandi bikaba bihanirwa n'amategeko. Yakomeje avuga ko kandi hategerezwa ikiperereza ari gukorwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rizagaragaza. Ngayo nguko kora subscribe nimba rugambira ugeze kuri Talk Rwanda, ubundi ujye ubana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Reka mubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.